从这两个国家开始来相拍以来，乌克兰国家边防局的统计，有超过32万的乌克兰人返来家乡作战保护国家。另外，联合国的统计，已经有超过300万的乌克兰人早离开家乡。那这个隔壁国家拢伸出着援手，尤其是波兰，已经来接收着190万人。欧盟嘛决定要启动着临时的保护令，允准着乌克兰的难民到欧盟的成员国去生活。这乌克兰的民众为边境的火车头落车了后，一时之间嘛唔知要去倒位。可你家在有来自全球各地志工热心来引导，想帮这难民找到小卡的所在。成千万乌克兰民众因辛苦坐火车离开战争地，制造伫咧波兰普热梅希尔火车头，平均每天都2万的灾民落车。这个31岁乌克兰妈妈讲到脑更甜、目屎流、目屎滴，人生的计划赶袂赴真情变化，即马干会当行一步算一步。When the refugees finally make their way off the platform and into the station, one of the first things that greets them is this sign in Ukrainian and Polish that says, "Here, you are safe." 好心性的志工嘛来到支援。Может быть, вам что-нибудь помочь? Сказать, я вам могу чем-то помочь? На Берлин, а с Берлина потом можно будет ближе к Дании? Да. Маленький. Куда ехать? А куда вы, кстати, собираетесь ехать? Вы еще ищете. У нас в 22:00 есть классный поезд в Прагу, если вы не хотите оставаться в Польше. 世界各地志工知影发生战争，就是来到波兰、罗马尼亚、佮摩尔多瓦，因有的会晓讲真济国的语言，有的是医护人员，佮有表演工作者摕这套物仔来让囡仔欢喜。大家做好家己的工课，拢是为着帮助乌克兰人，就是希望因会当紧恢复正常生活。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。